Buat di mau pelik dua sapi si ditau. Buat disah, ia kanjak na pitu sapi si ditau. Tak balik. Dia tak balik. Ia Nabi Ibrahim alaihissalam mak datu unta. Apalagi kopi itu misapi si ditau makanya. Dasarnya karoba itu matungka nyawa. Si di bembek si ditau. Cuma ko saping ia lengi kemudahan wad dikit pitu si bawah. Ia kanjak nama tungka nyawa si ditau si di saping. Tapi maraji-raji seding. Siapa ki tahu si di tagana kedua. Maraji mopi pagana telu. Sampai pitu. Jadi kemudahan miro. Mangkapo tahu dia na jaji makarobah magai dia na gana apa mi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna ku Allah Ta'ala ke hadir iulangi bulan Zulkaidah nasang ite diulat cipi alasanna nasang ulat cipi nasabak pertama na cipi dua katubah, yang kedua irote diulo kena dapi Zulkaidah na cipi-cipiran ni tiga rokna. Ia biasa mandriak bali bolu bali lure mani mage na sabak melo i parakai duina na melo makaroba na rekosul hijai na sabak iro yolo na pahami makada ijir upali isuroi makaroba tu tau tuoi. Maka di pun Allah Ta'ala fasolli li rabbika wanhar asam pajak ki nasabak pun Allah Ta'ala si bawa akarobatoki. Ya kon kedua kalimat na pallawangan si bawa waw atfin betulnya si bawa pada ya dua kalimat fasolli li rabbika wanhar asam pajaki akarobatoki asam pajaki si bawa akarobatoki naniga tahu isur masam pajak tentu tahu tuo si bawa akarobatoki berarti isure makarobat tahu tuo itu pada hukum nai dua kalimat sempayang si bawa karoba magi palik nang katau makarobang itau matina magi palik nang katau makarobang itau matina ang kedua lalan nolah. Yang pertama angka pasanna tomatonna waktu natu maka dena
ia koma teka matu akarobanga ha. Berarti wasiat ia pasang. Apalagi kau kami menolok kolo napasa dia na mati. Wajib ki makarobangi to mati tak makui bodilek. Yang kedua, angka tinjakna ia ko boleh minasaku matu makarobaka. Boleh tu ngan minasanna tapi dia pernah lepas tena mati. Maka wajib pak dimunrina untuk makarobangi to mati nak makui modelek. Jadi ko de toga ga pasanna to matuatta. De toga ga tinjakna. Idi bawa na makarobah. Aja na tak karobangi to mati ta ko de toga ga pasang, de toga ga tinjak. Idi bawa na makarobah. Ia ku puramuki naki kata matuatta wattu tabicu. Idi makaroba angkato apalan na lupa tomatotta. Dito na kurangi apalata. Kupuramuki nakika. Imi kode. Ale na sa punana tapi aselik na din na punay. Idi pun nagalong tapi pura tapakatan niyan. Idi pun nagalong tapi aselik na di malay. Makotoro anak ko deni akika waktu na bicu. Angka batu de cina pogau de na dupe tama-tama pak pun apa kata niya. Sini no masalah melebihi kadere. Jadi idi bawa na makarobah na dupa te tama-tama. Nah kada dua moje sapiku. Ya karobah tu itu mati ku ya makarobah tua. Kadua mo. Iya si kanjak na idi bawa nama karobak duai idi bawa na buat di mau balik dua sapi si ditau buat disa iya kanjak na pitu sapi si ditau tak balik dena tak balik iya Nabi Ibrahim alaihissalam mak datu unta apalagi kopi itu misapi sih ditau makanya dasarna karoba itu matungka nyawa si di bembek si ditau cuma ko saping ia lengi kemudahan buat dikit pitu si bawah ia kanjana matungka nyawa si ditau si di saping tapi maraji-rajing seding sapa ki tahu si di tagana kedua we maraji mopi pagana telu sampai pitu di kemudahan miro mangkapo tau dena jaji makarobah magai dena gena apami tulega mali saping ko pami si bawa mali iule akarobah ni mo pami wat dito sini no masal melebihi kadere. Jadi idi bawan na makarobah na dupati to matuatta ko de toga ga pasana de toga ga tinjak na aja na idi bawan sabak na yakka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari sallau halil sahabat karib nasabak mabesai terutama dalam hal makarubah bahkan kamu aswaso na kumandre ia pana mandre ko ganai 40 si bawa mandre kumana asu nandre na loni mak jauh lah macane-cane sapa tau na ganna ke 40 ti makoro besar Nabi Ibrahim gangkana yakka ku pengalat taala mancaji halilullah mabesai makaroba masabu bembek mak datu ontah gangkana maka dei setangi
demi mato gaga cau kui Ibrahim de gaga tau makaroba pada batimu ya to Nabi Ibrahim neng kalinga lay puji-puji ko setangi gangkana makada aja na makada onta anak lagi benengi angkada suruh kapung Allah makarobangi wah karobat to wah ternyata reket tinjai pale iye apa watir de pagaga anakna aja na makada onta bembe anak lagi beneng kada lengak pungalatana suruh kak makarobangi lewah karobat to macam janji pale iya gagai jiwa tunang kanak na lay suruh to ngak giri sini no masalah malah dia kadari jadi nasabak mabasana Nabi Ibrahim yaka mancaji sahabat karib tau merepe amu malaikat mengimpur to aja nang kataulino ta'ala sallau makita na idik malaikat we aga mana kelebihan ro Ibrahim ro nak kada de miti meseng maka sampai lau puji wala sallau itu kuma basai tahu mega sallau na mega sahabat karibna mega tori pujinna nar kuma basai tai maga basahna kalau ku mitai jadi le permisi malaikat Jibril mata palatolato lo mitai Nabi Ibrahim Assalamualaikum ya halilallah kadai Nabi Ibrahim atinna tania tawiye de pagaga tau misangi makada pura kak nalanti pungala ta'ala mancaji halilullah magi napa makada halil berarti tania apa tawiye tania tawiye Waalaikumsalam aga kata taruh maka dia lato ya engka kaji mala lemma bela ulawi mabela upolewi na capu ni bokoku barawat di garo tapasileleika bembe tasikaju nang kawala bokong maka Nabi Ibrahim ai natyangi pungala ta'ala yelit tahu ko degana pogau ipak guri matuk makutuh nah kadaga na mulorang upogau na matoana malalato pa lo jalo ko jamang ya kau le jame lo jamai baca ye subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh ya ko mubaca ci cengie de nasi di mi bembe walekko tapi walekko tawatallunna bembe ku yaman nang angkai tawatallunna walekko kung baca nasiaga bembe na Nabi Ibrahim wattuero pakampina bawa tallus sabbu nasi di pakampi si sabbu bembe pakampi na tallus sabbu si di pakampi si sabbu di siaga mana roh tallus sabbu pakampi tas si sabbunna magampang rekeng tallus sabbu siaga nolok no ko tallus sabbu tallu sabbu tallu nolokna sabbu tambah si tallu nolok berarti anna nolokna tallu juta bimbi nak kada waleko si di juta kum baca ye maka dia tin la foto we mabasato kaje pala pak ci di milau mana kasih di juta bimbi nak bereng nak baca tongeng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh we manang kanyama papinet di makua Nabi Ibrahim napan neruntuk nyama pada pikutan namanya na malaikat baca si kiri menyemelada neng kalinga gangkana makada tulung pak gana kedua
lawaleko 2/3. Nah baca sih tatam banyemena nasad di Nabi Ibrahim. Tulung apa gena kata lu ale mana ko. Maka leleto ngasatawi. Ai nu 15 timu mi coba garek baca togang. Gena kata lu na baca. Pada nasad di kodena nalik jatana Nabi Ibrahim onro nyaman apa pedadina. Ngangkana maka ada guru te itu tahu maka robai ia linginya mengukupung Allah Ta'ala denai wiring tau de inak karoba iringinya makini nawa tau maka robai na denai yaling tau de inak karoba jika memiliki penyat dinginnya mengirnak jancing upung Allah Ta'ala akaroba ki gakanna purane roda baca menyemelak dapat penadina giling pudang pakampina makokwe lelipuko kepumu mak dek Nabi Ibrahim maka dia leput tomato Ibrahim jolo jikmu mak dek de jikmu sengak kapang ke Nabi Ibrahim bahawi seko magi palik mulai ngak kumu sengak nak kadang palik milau ya kota mabasa tu dia maka dia ni laupi amona rampe-rampe migagatta ya bereto maka sila da kita songkok ta jikin roki mun remali lepai halai na puji tu kenapa kuiro kota mabasa apalagi namui launi ha alani maka dia malaikat Jibril dia umeluk malai agau goreng ni misa maka dia sangi malaikat dia nanre dia ninu maka dia Nabi Ibrahim iya dia tu meluk malai pak purani wak bering ala ni mancaji mapangewang dia gaga meluk malai pada waktu ini marumuk ya pangewangi tapi pada melomi malai ya Nabi Ibrahim siba malaikat Jibril mapangewangi dega gamelo malai Nabi Ibrahim tiatu malai pak pura nak bering malaikat Jibril tiatu mana sang agalo orang ni dewa perluang ni sila ada si pangewa si pakeo maka dia pungala taala Mikail angkatu tomato ayaung palalai no ko podangi al-malu mali itu ya sange waramparatu apuna-puna ngekuk nasapung Allah Ta'ala pakampi mana mo tu podangkar pakampi mana mo tu ya kuang kagaga katau nawere warampara pung Allah Ta'ala pakampi mi tu asana makanya ko mampi ki pakanjak-kanjak ki bateta makampi apa ko dena makanjak bateta mampi napa lele ampirangi matu pung Allah Ta'ala napa lele pakampi matu pung Allah Ta'ala ya ko ki mapunai waramparang pakampi mi tu ya ko nilai pung Allah Ta'ala cek de akarobang we ya ko de tami malingi pung Allah Ta'ala hati-hati ki napa lelek ampir gai pung Allah Ta'ala marumu tuang kasilalona maka kanjak we tapa capu silalona tapa bangkerok silalona pung Allah Ta'ala palle akampiran ia tu nak kada nabita man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana maka dia bita ya kuang kaki maka makaroba ye taungi na deta pasalinarangi akarobata aja na tak depiri unrot tamas sempajang ya kuang maka tak karobang ye taungi na deta karoba maka na bita fala yaqrabanna musallana aja na je muat depe okon rat tamas sempajang betul ni kuang kama kata karoban na deta karoba aja na talo malep nak karoba betul
betapa sakralnya berlebaran. Gangkan amu anak lo biasa tu ye pak tolo malepo unru pentina. Ti makanya bita iya me makuang kama kamu karoban nade mu karoba aja banda mulo malepo. Senino masalah malabih yang kadere. Iya naru nak haji guru tama kada ke gaji rasang angka maka. Apa dia tu disuruh mana tema karoba? Maka di pungan Allah inna a'tayna kal kautsar. Iye werenge asagenang. Iye engkeri wereng asagenang. Betul asagenang masawala. Megega kalau lebih. Iye werenge asagenang. Ak sempajaki ak karobatoki yelengi asagenang kegaya sama sagenan maka de guru ta yaku angkana yandre angkatona yalamu dala yaku pagalu purani matanang itaja manisangkina de dan yung kosokina na paning berarti angkana modala yaku patoko angkana barang ini mani balu tajam ni pengelie. Angkatona dui wadial yang olok-kolok akarubang. Masagenan itu sana. Angkana yandre, angka yala modala, angka dui wadial yang olok-kolok masagena lakda ni. Ya kuang kamana ni taluang kana tandreng kana talamu dala angkana dui wading yang olok-kolok akarobang na de takaroba jabana talma lepo nasa nabitan angka yandre angka yala modala angka to dui tapi angka to inrang iya ko makaroba ki de ni wajah inrangnya iya ko wajah inrangnya de nagana ya karobang pekko ni kumakoi. Ta coba-coba gerik podangi iro tau tonrin minrang wat digaro lau tangguh kajolo ulape ma pila wajaki apa mika makaroba dega wakaroba ko wajaki iya kona palalo ki makaroba na tundai pakka majata maka lolo ngatoy apalatai palabai ki dito na kurangnya palatai di tapi ku pembiayaan aja tak coba-coba tak kidan dah. Jadi iwirengi alomuan dari ku angkat to makaroba angka papin rata na melo makaro alengi alomuan lo ngetoki apalangi di topin rangi. Sini no masalah lebih engkadere. Jika kan melo ya kata-kata ya gagai. Apa iro pak gertan pungal taala maka pak kampi itu ya kamana le akapirang pungal taala sini no masalah lebih engkadere iya akarobange de na melo pungal taala mita ki masussa na suruh ki makaroba de na melo mita ki pungal taala masussa Nabi Ibrahim alaihissalam watun na isuro gere anakna disuruh gere anak-anak, disuruh makarobangi anak-anak. Gangkan na melotongan na pogau. Nakarowatongan melotongan na gere anak-anak. Tapi waktu na melo na gere anak-anak. Weh, de na melo manre pisoy. Nakatai jek gena de na me manre. Apa melotongan ya karobangi. Mapat tu ini anai. Nagiri dia memandri nak demporang ibangku ngetapok ko batue puik dua makanya lebih berai kalau leto pakai bangku alon anakku maka lemak dele mandri batue maka tak mana ke puik dua nak bicara pisau elona pungala taala maka de pungala taala suruh kak mandri puik dua batue natengi pungala taala wandri alonna Nabi Ismail magero nasaba makanan na pungartalo kuatan gangkana nalay pe mabangkungin apa nagere natungatungangin nagere
Maka lipatnya matan na taruh nak katai mak gere. Ternyata nasilai pun Allah Ta'ala bimbala maka lupu maka kesing. Jadi itu paling namanya lupu Allah Ta'ala pandas rasa ki anak melui gere nasilai pun Allah Ta'ala okolo. Magi nasilai olok-olok berairo olok-olok sipa olok-olok oko aleta nei lorang pun Allah Ta'ala ilegga. Aga sipak nolok kolok apa itu manre minum tinro kawing yori sipak nolok kolok dena sempajang dena mengaji-ngaji dena sikiri dena puasa manre minum tinro kawing iya miro dena sempajak dena puasa dena ngaji iro sifat nolok kolok iya naro milu igere ro milu lega aja napa tauki asana aja nih miro bangi pagau manre minu tinro kawing asam pajak toki iro migere ro supaya magai aja gaga pallawang ki siba pungala tala apa biasa lada gara-gara aga-aga na to mabelo ko pungala tala magi di masam pajang iko kai mari palak dak mampi saping bahasana gere sapi mutu mupaja marepa bara masam pajak ko made masam pajang we mega lak dak gagaku mega duiku mega baraku gangkana marepa ka aleng lokolo itu duit tanah patagere bara pajak ki marepa makor bara masam pajak ki makoro jadi karoba itu mah karoba mendekatkan diri pakacaweki ale kupung Allah Ta'ala aja kapalawang ki ayero ilagaro makoro intinya sangi makaroba naya akarobange akatana melo iya bereng melo ibagi-bagi magi na suruh ki mak berengi ia agak gaya berenge lebih malesi wili subarakana na ia agak mabuangi poliasi langi letuk tanai yang tu paya bereng ni gaya leng talun rupa tau ya leng tau padi sebagai hadiah itu yang kedua amotosogi wadito ya leng hadiah. Yang ketiga keluarga pekurban ini malah jadi wadito yandre jadi tau pedi yaleng akaroba magi kasih balala panandre daging maka yaleng hadiah amo tau sogi wadito yaleng hadiah magai berat tersinggung jika angkat tau sogi di nakaroba ini topat dia ku makaroba ki coba tabuangi daging ngiro to sugi di nakaroba ro berat tersinggung we mega jidiku na iro masa ale na makaroba na lenga daging tersinggung melito pa sapi pitu nakaroba to wow pede mega daging yan terkadang riolo alengi kapalai uluna mana ke kapalai na mega mudi na kapalai sebagai hadiah tersinggung kepala beramah karoba tuh misalnya kalau dina karoba engkau makan dina karoba nah itu nyeleng hadiah kemudian untuk pakurban ya nero untuk bagi atta ya nero iparewa boleh apa engkau tuh biasa tuh mah karoba pitu si bawa lah na bagi-bagi muya tapi na bagi pitu mi na bagi pitu na pada bawa lo bolana dia anak karoba senero mak geresi pulung mi iya ko mak gere karoba ki ni bagi pitu maka tas dia matu letuk bolana letuk kampuna bagi talui iya mi ko onran na igere karobangi ibagi talu meman ni napa iro sepertiga iya naro na bagi pitu pak karoba iro 2/3 iro iya naro ibagi-bagi okor kampung iro sebagai hadiah sebagai topat di cocok jadi 2 na lalat tuh
pure gere sapingi bagi talu memengi napa yaling pakurbangi na bagi pitui iya regi pure gere sapingi ibagi pitui pada latu pi kampung apa na bagi talu cocok matu makiro ya pura kalau bagi balo bagi pitu napa latu bola pada nasui no bi keluarga manre wah mak gere 10 mi ma partai mi sini no masalah lebih engkah dere jadi ya tungka suruh ki mak beringi bakang ya kuangka gaga na weringi pungala taala aga na pasurana pungala taala persolawara amfiku mimma razaqnakum aberingi ge sesa kuangka gaga dalle na weringi pungala taala aberingi apa itu gaga ya beringi malah silisu barakana cuma terkadang deta sadari contoh angkat taroki toto kolauhil mahfuz maka da iro asol laparan ro palapoki purane taroki toto ta palapoki ko asol laparan tapi iro purata man lepa makarobaki as-sabaranna barakana makarobata napa tak bagian makero lisul lokko ini taleppo to ngeki tapi lalak mi taleppo digaga marigaga apa lalak mi leppo andai kata de takarobo naro taleppo ki oto taleppo masolang oto na tay tasoko megapi tasoko ngenge na yero takarobang yon naro taroki delah mahpus maka de asol lapar ku puring malapate malasaki tapi nasabak makarobaki napa tak bagi-bagian as-sabaranna takarobangi aksarana tak bagi-bagian ngiro rewek lokoi di mancaji adisi disinga malah satu kisah tapi padi-padi ulu bintang 7 milai legeti kangina sau sisa rupiah tapi andai kata dia takarobau nakro nak lasa malah ada rumah sakit pa operasi pa mangungkosoki lebih mega pion kosok dan tak kerubangir ya no nasar kan lebih magati lebih malesi pilisu agak gaya berengi daripada agak mabuangi poliasi langi letuk tanah sini no masalah lebih oleh karena itu memagimang dari awatang pungala taala na rewingi tepuk pungala taala asa genang pungala taala di pagaga tahu na pakasiasi gara-gara makarubah demi nawat di lairan sate makan akaroba kubarak sogi ko tetapi sini na to makaroba ipak baraka gagana sini no masalah lebih mamagimang ringi pungala taala awatang ri tahu ni pasil nerang akarobang amagi-magi waditu palatu-latura sila surat de pada api mengkalingai apa si geli lo rijal lo lautan ia mana mi batau melo mate we lanyak mana malolo sini no masalah oleh karena itu tapalatu kangi tapalabangangi maka insyaallah lepeki nareko angkai tapalatu kangi gagahe akamalakan tapalatu katu insyaallah saya kira demikianlah sampaikan sini 75 dari pungala taala memagi-magi oleh makamalakangi subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.